Arratsaldeon eta eskerrik asko Haize Berriak bandari Sakana sarien lehenengo edizio honi doinua jartzeagatik. Egoera berezian bada ere, gaur hemen Altsasuko Iortia Kulturgunean Sakanako sozioekonomia behatokiak sustatutako Sakana saria banatuko dugu. Ekimen honekin, Ibarreko bizitza sozial, ekonomiko eta ingurumenean laguntzen duten irabazi asmorik gabeko edo irabazi asmodun proiektu kolektiboak aitortu nahi ditu. Hoy, aquí, en el Centro de Cultura Iortia de Altsasu, celebramos los primeros Sakana Saria o Premio Sakana, promovido por el Observatorio Socioeconómico de Sakana. El objetivo de este premio es reconocer el trabajo de una entidad o iniciativa colectiva con o sin ánimo de lucro que haya tenido un impacto social, ambiental o económico en Sakana. Baina, zerk egiten gaitu sakandar? Sakanak egiten gaitu sakandar. Eta zer da Sakana? Irurtzun eta Ziordia bitartean dauden herriak, mendiak, basoak, aritzak, ibaiak, errekak eta batez ere herritarrak. Herritik eta herrirako lan egiten dutenak. Musikariak, zientzialariak, ikertzaileak, hizkuntzalariak, zinemagileak, kulturgileak, aktoreak, kirolariak, enpresariak, baita fabriketako langileak, nekazariak eta abeltzainak ere. Dendari txikiak, zena handiak, ostalariak, Sakana langilea da eta borrokalaria. Sakana gu guztiok gara. Txikia handi egiten dugu. Sakana bere txikitasunean handia delako. Aritzaren sustraiak bailiran, Sakana ezin dugu ulertu Ibarragatik lan egiten duten eragile guztiak gabe. Herri txikienean voluntario den pertsonatik hasi eta enpresa handienean bukatu. Haiek da Sakanaren motorra mugitzen dutenak, eta gaur Sakana aurrera eramaten laguntzen duten erakunde, eragile, enpresa, mugimendu eta barri merezitako errekonozimendua emango zaie. Pero, ¿qué nos hacen sakandarras? Sakana nos hace sakandarras. ¿Y qué es Sakana? Sakana son los pueblos, montes, bosques, robles, ríos, regatas y sobre todo las personas que viven entre Irurtzun y Ziordia. Las personas que trabajan por y para el pueblo, personas que trabajan en el mundo de la música, de la ciencia, la investigación, lingüistas en el mundo del cine, de la cultura, actores y actrices, pilotaris, futbolaris. También las personas que trabajan en fábricas, en la agricultura y en la ganadería, las tiendas pequeñas y las grandes, la hostelería. Sakana es trabajadora y luchadora. Sakana somos todas y todos. Hacemos de lo pequeño grande. Sakana sozioekonomia behatokiak sustatu ditu Sakana sariak. Behatokia herrietako udaletako eta mankomunitateko ordezkariek, alderdi politikoek, sindikatuek, enpresetako ordezkariek, hezkuntzako eragileek, gizarte zerbitzuek, Nafarroko enplegu zerbitzuak eta elkarte sozioekonomikoek osatzen dute. Bere egitekoa, Sakana garapen sozioekonomikoaren inguruan hausnarketak egitea, plan estrategikoaren ebaluazio egitea, ekintza lerroen moldaketa edo berrien proposamen egitea, eta instituzioi txostenak eta proposamenak eskaintzea da. Laburbilduz, eskualdeko baliabideak erabiliz eta lankidetzaren bidez, eskualdearen garapena bultzatu nahi du behatokiak. El Observatorio Socioeconómico de Sakana ha organizado estos premios. El observatorio está compuesto por los representantes de los ayuntamientos y mancomunidad, partidos políticos, sindicatos, representantes empresariales, agentes de educación, servicios sociales, el Servicio Navarro de Empleo y sociedades socioeconómicas. La labor de esta organización es reflexionar sobre el desarrollo socioeconómico del Valle, realizar la evaluación del plan estratégico, la adaptación y creación de las líneas de acción y realizar informes y ofrecer propuestas a las instituciones. Hortaz, Sakana sariaren lehenengo edizioaren epaimaia, el jurado de esta primera edición de los premios Sakana está compuesto por David Oroz, Sakanako mankomunitateko lehendakaria, Javier Ollo Altsasuko alkatea eta Burundako ordezkaria, Patxi Xabier Azkin Lakuntzako alkatea eta Aranazko ordezkaria, Ainhoa Beraza Irañetako alkatea eta Arakilko ordezkaria, Javier Artetxe Sakanako enpresarial elkarteko ordezkaria, Ainhoa Alvarez Sakanako dendari eta hostalarien elkarteko ordezkaria, Aritz Gamboa Belardi ekoizleen elkarteko ordezkaria, Alfonso Nuin Bidelagun Turismo elkarteko ordezkaria eta Iñaki Mundiñano Weixe Fundazioaren ordezkaria. El presidente de la Mancomunidad de Sakana, David Oroz, tomará la palabra. David Oroz, mesedez.
Arratsaldeon. Eliud Kipchoge, Kenian jaio zen 1984an. Munduko errekorra du maratoian, eta lehen pertsona da munduan distantzia hau 2 ordu zazpian korritu duena. Sakanan ez dugu olakorik. Baina badugu, 10 lagunetako taldea, elkarlanean, indarrak batuz, Kipchogeren denbora hobetu zuena aurtengo martxoaren hasieran. Sakanan gauzak egiteko dugun moduaren erakusgarria iruditzen zait. Errealitatea ikusteko, bizitzeko eta horri aurre egiteko eredugarriak diren praktikak errekonozitzera datoz Sakana sariak. Kolektiboa, komunitatea, ekimena eta auzolana, norberekoikeria eta individualismoaren aurrean. Agian, momenturik okerrenean dator sarien lehenengo edizio hau. Agian beharrezkoenean. Pandemia garaian ere gure onena emateko gai izan garelako. Balkoietara atera ginen txaloak jotzera. Hasieran osasun profesionalendako ziren. Gero hasi ginen beste jendeaz gogoratzen. Supermerkatuetako langileak eta bar. Nik hasieratik buruan izan nituen besteak beste, ia magia eginez, zaborra gure kaleetatik desagerrarazten zuten langileak. Ura grifoetara iristea posible egiten zutenak. Beraiendako guztiendako errekonozimendua eta eskertza. Aurtengo egoera bereziari aurre egiteko, Sakanan modu anonimoan martxan jarri ziren ekimenak sarituko ditugu honetan. Humiltasunetik, aipatutako balore guztiak barnebiltzen dituztelako. Mila esker guztiei. Eliud Kipchoge nació en Kenia en 1984. Tiene el récord del mundo de maratón y es la primera persona en correr esta distancia por debajo de 2 horas. En Sakana no tenemos a nadie capaz de lograr esto individualmente, pero tenemos un grupo de 10 jabatos que a principios de marzo, uniendo su esfuerzo en trabajo común, mejoraron el tiempo de Kipchoge. Me parece un buen ejemplo de la manera de hacer las cosas que tenemos en Sakana. Sakana Sariak viene a reconocer una forma de entender, de vivir y de hacer frente a la realidad. La comunidad, lo colectivo, la iniciativa y el auzolán frente al egoísmo y al individualismo. Quizás esta primera edición de Sakana Sariak viene en el peor momento. Quizás en el más necesario. Porque en este tiempo también hemos sido capaces de dar lo mejor de nosotras. Salimos a los balcones a aplaudir. Al principio nos acordábamos de las profesionales de la salud. Luego incorporamos al reconocimiento a trabajadores de supermercados, etc. Yo desde el primer momento tuve en mente a la gente que casi como por arte de magia hacía desaparecer cada día la basura de nuestras calles. O posibilitaban que el agua llegara a los grifos de nuestras casas. Para todos y todas ellas, mi reconocimiento y agradecimiento. Este año premiaremos a 2 iniciativas que de modo anónimo y desde la humildad se pusieron en marcha en Sakana para hacer frente a la situación en los peores momentos de la pandemia, porque recogen todos los valores señalados. Muchas gracias a todas ellas. Epaimahaiaren erabakia, Iñaki Mundiñano, Goixe Fundazioaren lehendakariak eta Ainhoa Beraza, Irañetako elkateak emanen dute epaimahaiaren izenean. El presidente de Goixe Fundazioa, Iñaki Mundiñano, y la alcaldesa de Irañeta, Ainhoa Beraza, darán a conocer cuál ha sido la decisión del jurado. Mesedez, Iñaki eta Ainhoa. Arratsaldeon. Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkizuegu Sakana sarietan parte hartu duzuen guztiei. Bai saridunak proposatu dituzuenei eta baita batez ere Sakana bizi bat egiten egunero lanean ari zareten sakandar guztioi ere. Taldea da gure indarra. Ez erraza izan hainbeste hautagairen artean irabazle bat aukeratzea. Hona hemen sarien finalisten zerrenda. Aitziber elkartea, Amarauna, Sakana Harrera Arana plataforma, Oinarrizko gizarte zerbitzuetako etxez-etxeko zerbitzua, Kudea Go, Sakana Maker, Arkatz liburu denda, Gogor, Sakanako jostunak, Txingurrile elkartea,
oinarrizko komertzioa eta mankomunitateko oinarrizko zerbitzuak. Eskerrik asko guztioi. Aurtengo sariek kontuan izan dituzte sakanari ekarpena egiten dieten proposamenak eta arreta berezia eskaini zaio ezinbestean pandemia egoera honetan egindako lanari. Hori dela eta epaimahaiak erabaki du aurten 2 proiektu saritzea. Bata, Sakana Maker eta bestea Sakanako jostunak. Sakana Maker proiektuak auzolanean COVID-aren aurkako babes ekipamenduak fabrikatu eta osasungintzan eta merkataritzan oinarrizko zerbitzuetan aritu direnen eskaini dizkiete. Eta Sakanako jostunak, 59 voluntarioz osatutako sarea da, Nafarroako ospitalearentzat arropak eta beharrezko elementuak josten aritu dena. Zorionak eta mila esker denoi. Gracias de corazón a todos y a todas. Los premios de esta primera edición se han valorado las propuestas que hacían una aportación a Sakana y se ha puesto especial atención, como no podía ser de otra manera, a la labor realizada durante la pandemia. Por ello, el jurado ha decidido premiar 2 proyectos, Sakana Maker y Sakanako jostunak. Maker Sakana, fabricación distribuida en Auzolan de equipamiento de protección al COVID y distribución a las personas de servicios esenciales de Sakana, comercio y sanidad. Y Sakanako jostunak, red de 59 voluntarias costureras de todo Sakana que realizaron batas y otros elementos necesarios para el Hospital de Navarra. Zorionak eta benetan mila esker. Sakanan itxialdiaren momentu gogorrenean sortutako auzolan kolektiboari errekonozimendua egin nahi diegu. Hainbat eta hainbat eragile izan dira modu batera edo bestera auzolanean bildu direnak. Baina denen artean, 2 ekimen nabarmendu nahiko genituzke. Sakanako Maker taldea eta Jostun taldea. Punta-puntako teknologia eta gure ezagutza tradizionala, irude makinak eta jostorratza, denon osasuna bermatzeko beharrezko genituen ekipamenduak sortzeko, elkarlanean jarriak auzolan erraldoi batean. Pues nada, muchísimas gracias y bueno, que sepáis que lo cojo en nombre de todas las compañeras que colaboraron en este proyecto y como sanitaria que soy, con este detallazo que nos habéis obsequiado, quiero recordar a todos los fallecidos del COVID y familia. Muchas gracias de corazón, eskerrik asko a todos.
Atxaldeon. Eskerrik asko denoi. Eskerrik asko, posible egin dezuten guztioi, bereziki, Dinabide, garapenaren jendeari, Aintzane eta Zuaitz Areiti hori, eta baita Magoto Navarra enpresari ere. Nik esan nahi dut hau hasi zala nahi gabe, eta hartu dula dimentsio bat ez genula espero, eta pixkanaka hasi ginen, eta azkenean launtzeagatik eta hola eta badago jendia ez gehan ezautzen eta hola, eta horrekin esan nahi dut juntatuta ze aldan egin, ezta. Ez galdetu gabe nondik datorren jendia eta nondik bakoitza berea aportatu zuen, altzuena egin zuen, eta oberako balin bazan aurrera eta beste gabe eskerrik asko posible egin izan duzuna. Eskerrik asko, Maite, Sakanako Jostunen taldearen izenean eta Eneko, Sakanako Maikerren izenean, saria jasotzera etortzeagatik, eta eskerrik asko baita voluntarioki aritu diren talde guztiei. Sakana saria urtero banatzeko asmoa du, Sakanako sozioekonomia behatokiak, beraz, besterik gabe, esan bezala zorionak proposatutako hautagaiei egiten duzuen lanagatik, eta nola ez, zorionak, esan bezala, Sakana sariko lehenengo irabazleei, Sakana Maikerrak eta Jostunen voluntario taldeak. Eskerrik asko, benetan egindako lanagatik. Los premios Sakana han sido creados con la intención de ser anuales, así pues, solo nos queda felicitar a todas las candidaturas presentadas por la labor que hacen y, como no, felicitar también a los dos grupos ganadores de esta primera edición, Sakana Maiker y el grupo voluntario de costureras de Sakana. Muchas gracias de corazón por vuestro trabajo. Hurrengo arte.